Ranga whana te tūruka, ko te tūga ke tūru aki. E mea te whanu ia, mamre mā. Oiste? Ok, whakawila. Ko te tūanga tūru aki he moia. Kaue. O fu mataha, katoa. Katoa usi tau ke pūri mo e whakamūri e mata ko te whanu nei. Nā kai whai e ke pūri ne toko atua i ki ai. Kaue lahi ke tau manatu ko whakisi ai ki hewe mata whakawhono i hatau tōru ni ko tuku mai ke lata whakawhono i ke pūre he maam hea hanai mai tau whakahoranga hatau tuku i lata mata whakawhono i whakahoro atu hatau tōru he mga hanai kua nā kai nofo i taki he komiswhare. O le atu e whakatonu whono ke rewhe ke tuku e matakupu nei ke he aho pungipongi. Ke tuku ke he maa me haha pungipongi. Aia, kwa mina ia, kua pule ngātu whakatunu whono mo i taria ai he whono i ke pūre, ke uta e kupu whānā, ke lata ia mo i aho pungipongi. Kua nāka i nofu e te ki he komiswhare, si nāka i nofu fuki hāna hangai, ke lata mo i mata kupu whā. Kua mua e whakamore mōne he mai ki he whakatunu whono e ki he komiswhare pai hāna a tau whalawelare anga ki he mga hanai e pale la hanai kau ilahi kua tuku atu tua i mata kupu whā ke he māma hea hopungipongi a holo atu tau tūru ke he mata kupu ke lima tau whakailoanga langataha he tau ke lata mo e whakatalaanga haia nā tuwha atu e tau pepaia ke mturu he mga hane tuku mai ai he whono kwamare ke lata mo e whakailoanga he niue matakau niue philatelic mo e numismatic matakau si kua liwaki mai he mga hanei tunga ni he tau whakailoanga tau turu ni wha tuku mai ai liwaki mai he whono hake ke lata mo e koe whai manatu na kai hae ke pūre kua manako ke whakakisi hanga au ia ke he matakau nei kai ke nā kai whai kua talia he whono ke pūre kua talia tua i tuku mai kaka liwaki mai he ngā nei koe whai manatu na kai hae ke pūre ke whakakisi koe whalawhalai Dilifu he ke pūri mai alafta ki lau. Whakatunu whanu. Ko e tamanatu whakaue atu ke he hokotaki nei ko hoko mai ki hata tūroa whane. Mo e nāma atu whuki ni au ke he whakaniwe he hokotaki he matu whine pālangi nei. Ko e lai au ko whai hokotaki ko tuhia ki me teini e ingoa hana whakaniwe. So nea ni tuku atu ka hai manatu ia. Matala ia ka hai ke whaonganga he mga hau he mutu i tau isa ki hokotaki. Ka koto mena i loto ko e hokotaki. Ka manako ni ke whai huhu ma whatuku whanu. Ke he tau tupe he tungaria ni ki sia tau tura mga ako mori atu. Kua whai tupe kia ne kua uta kehe mai he whahinga hua ke lang matai ki whalua whahinga hua whoki. Tunga e tupe lahi ia ne ta hifu ke he maanga ko Katsiosi na kai? Katsiosi. Maha mai. Kua lahi mahaki pihia ki e tupe ni ko moe whahinga hua tunga i he tutou ke pepa. Tō tahe hangahang mitaki tau tupe ni moua. Te hui anga kua lahi mahaki pihia ki e tupe he whahinga hua ko mai ke fuaki pihia. E tupe lahi mahaki ai ke he maha honai. Whakawela.
Ele foi. Oi lá mas tem quando aí lá que tu pune comunui na bahi nem que mo ai que lang batai que tu na rua fam porque tu pe tu ngani he mama tu pe haniwe mo ni ha que tu lori ha tu si lo he fi ha ko mai que mo bi de tu que lang batai que na kai ni tu ho ne que tu ngai que se de tu he ma ho ni we tulu se wa fitara ne kwa amamna ke ki foke ke to rong mate yang he to hu he to tulu tu amamna ke kai ke kwa munuina tu mo ke ba tu taki bi hier ni onona he fon foke to tu ke la tai me to hu he fon ke he to ma hu mo ona fu na ma ha de fon ne ke ke ya ke fo ke bon ke ro tulu e to taki ne kwa filie ke lo matai fitau nei si vrau e foki ki ai a kamen a rehana do mahua kua lahi kaka mui ruiroi lo matai do mahua he pōre mga huni kue taha mena foki ni manatu ke whakahako atu kue pakaririu he hana do manatu i a mahata ki tōna whakamani mara kue lori ke tuhi he hana ke kisia ai he te douturu hako mana nā kai whamahani i bihia tu for niwe tu barang si me nei ne tau se ko take hana bi hier me mana ko e ko kisi bi hier hana de minut ko for liu ke hana de minut ko tu hier roila na oh Philip Koko concerning the money that went to Christchurch, I believe that was was too much, and when we look at what we never sent any money to the Cooks for their cyclone, and also Fiji, when we should be looking at our Pacific area too. I don't believe we shouldn't send money to Christchurch, but the amount, it makes us look funny overseas that we're providing all this amount of money when we're supposed to be destitute or short of money and we need more money off New Zealand. So I think it's better that we limit those amounts on the basis of what the population put up, dollar for dollar. And also that we should look at our own people within the Pacific and make sure that we look at their needs. We did it for Samoa and Tonga and Pango, American Samoa, but we never did it to the Cooks and Tahiti and Fiji, which had their items. And as I say, it needs to be a token amount because we haven't got the money ourselves to spend, and it's from the heart, not from the pocket, as the Bible, I think, says something like that on there. Thank you, Mr. Speaker. Kai ki kwana kai fai mana fok kau e ke fono de pole o e fok ki kau la taha fok ki e fodum fono mo e tu ko de kau e ke fa hinga hua nei ha ko e pia mo tamo natu ni ko fora fola e he ki puri mai alo ftu gelau ke he mata kau de ngata ni hua i loto ha ko e foi longa nei ko tu mai ai ki loto fono de puri pa we loi ko fa tu tala tu e fono ke puri ki ai mo mga nei mai longa tom nei ni ko to ai lot tu ko to ai kawia ke ta fahe kai fa horo tu fa horo anga fono ha da to ko talia tu ai he fono ke pure e fa longa nei ko tu ko mai ki lot he fono ke pure he mga ko mole mai ko ta lai ke mga nei talia fono ke pure talia kawe horo tu ke he mata kubon tau la fu de fon tu ku mai yang he tau la fu de fon a hai ki lot ki tau patang pe nam tu ru tau la fon ko amna ki ta hai ko amna ki tu ku mai ki lot he fon ke pure ke he ma hundai fam nei ko tu ai ke he ku kui pure ko li fu pili dala ngi ke la te ia mo e tau la fu o de fono ka tuku mai gilota fono ke puri kawe o le mari fono o mua to tu to e la ko de fono a to ke hu ke to ke puri ko ha ai na kai
langa ki te ula for the phone ki tolu ha ko na ki ha ki lo I mo got a copy of ai fai langa ki whauru tau ki pure e la for the phone ko mare mo o tali kai tufat fai he lo ni tok ai tu pepa phone no tu ana ni tufat ma to ni ta pe la for the phone no ke la te ia mo tau tu yang tau la sini tau la tahi pui yang tau la tahi tau tu remote o tu me yang me mahan ki he tau la for the phone ko komolia he ta penat ke I lo me mai long ke e phone ki pure pe me ma ri phone ko fi la ke kui mai ki pure ke tu gua to e la for the phone nei mai lo ang phone ki pure o la kawe o hai ke mo e tu mai yang e tau la for the phone nei ri fek pure ko check percent kawe. Speaker, could I just ask a question because I don't think we're going to come back until next year to discuss bills. It's a word on the Nuaean in this act. That does it mean that a non-Nuaean living on Niue cannot have a license? At the moment, it just says a Nuaean, and Nuaean by blood is by blood. It's not by registration or anything like that. So if a present person is fishing and he's not a Nuaean, can he get a license or not? Thank you. Oi ma te fono ke huia ko e tuanga ke tangata niue hai e te fono ne kisi mai I tuanga tangata niue kai hai e foru ro tolu ne moa ke tau ko tangata ko taria ke nof ke butunai permanent residence si hai e fo ke no no kai ke ko hai e kisiang fo ka ula ko tau duwe ni kai ko ono ke la fotofono na ke tau posi no fulu mo me te kila ringa hoko to ke u fulu ka wa lo to ki lo ringa ai hoko to hai ke tau duwe kai pe na e kisiang ke la te mo to posi ki ne venga hoa tolu maila I loto he varatahi ne hoko ki ai tolong he tau niwe kawe nagai la mo e hodum fono ha o mo yanga ki he tuku mo yanga ki loto he fe kau nei fa mo mori ko ke mo li fe ki pure he tup kawe ko e kau nei ko fa mo ri tu ai he fono I ki pure mo e tuku mo yanga ke lata mo I loanga he fono e ke pure si hana ua tuku mo ai ke he fono e ke pure mo e amana ki kai ke ko hai ai e faru he tau mana tu famama hanga ia ke he tau muta kupu loto he pepanai ko usi he famoli he fono i ke pure ka he antone to fra toka e ke he ta fono anga ki mua ha tau turu he tau fo tunga ni e tau sianga ke kauna he tau kai langa mai ki loto ha tau turu a fono i ke pure kawe whakaholo atu e whanau ke pure Lili whake pure o Jacobson Whakau e ma whakatunu whanau ai manatu ki tau hele atu ke he hao atu whakaholoanga ai manako ke whakakisi atu behe e mai ke na kai ke tau se tau huhu I loto he pepa nei me whakausiosi mai mui anga haa ke tau tamakupu pulenga ai ke koe hawhe ua e mo nei amana ki lahi au ke o se whono he maame hao nei haka maame hao pungi pungi koe aho ne kua whakatoka pawaki ke tōre whahinga hua manoro seno whahinga hua whakamotu mai whahinga hua he tau leo leo ke whakaririfu ai ke he aho he
e ke whakalea ka hā ke he tau whiwhine po tau mana pihia he lalo lang